bukan demak anak kan aja ha. Cek biasan sepenarin berdiri nak pei. Halo, apa di? Berdiri mui. Ya kardu. Oh iya tunggu. Cebit abit tuli. Ya. Ada le. Iya kak. Kakek tahu kok siapa? Enggak kak. Engkau dirampok. Kemata saja. Elah kak. Kemah. Elah kak. Ada tadi pesen dari kuro tanglet ala tinggal aku. Engkau tak mau tahu. Pokon kemah. Engkau tak tahu mati dina kakek. Elah cak buka kak. Lu denger lah. Seporan kak. Ada apa biasa pora? Burung sih nggak sentang tas dia. Burung kak, seporan kak. Tang sepeda cek lagi ya kak, seporan kak. Seporan kak. Cek lesono di. Apa kan aku? Pak Kompan Jiro madi. Astagfirullah. Asina kakui. Tusa. Asin lagi hina jadi. Ya mun tak asina apa kelakui? Cek kak kita di bini. Aja ngucap pak kompaan. Abbe. Pak Kompan bener sebeda di. Ngumpa ban. Ben kok tak ngumpa anu. Taruh karuan kakek. Jadi kan mun kok penjahat kelamin. Kita kon ruah. Seporan na di. Makin kuat model ngari ya. Takut ke perkara dia. Meskipun candeng orang nyaman. Dumita balik ke pondok ke bayi kakek cong. Pas karo kardu penariban malam itu huin. Kau tak kesapa kakek teh? Kakak cong, gak siapa boleh. Sepatut deh kaki deh, jiki berde pendidikan, benih bakto nambu. Ya apa ah? Mun kau kencang ambu. Iri, kadon cari. Eman. Cuy boleh. Ilah ben wi. Dia jumlah le gak jaga anak orang. Kurang ajar. Nak nasi tahu leta beruk ngak kaki dia cong. Eko careng tua laban. Abalatin emang roh laban ke kakek. Sambil jaga-jaga anak orang. Takuanan kakek saran bengkok. Muntang anak ngak kaki deh, jadi potong ngah. Engkau mau cari benih ken kecak cong, ken niser. Apa kasta?
Ki ngudah na tak pecing nyari ilmu. Iya kaki sedih kita bisa rasakin kasta. Kulaku bila tua, lah tahu dah merasa nak kasta ambu munduk. Udah mak kaki nom. Segak jaga anak noreng. Minta anak tibi boleh jaga. Melolu jiwi, ajak anak orang. Tunggu keno kau lebih kau hibur. Kena pasti kedua na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki Cong. Iya teh. Mana tajuk dan dulu deh. Anu apa Cong? Mapurun ada nak. Ada kini ngeleleng ji teh. Ya rokok dulu deh. Beli ya. Bener rongko jangan kaki ruah Cong. Di dalam teh. Tangan nak ruah ting mare meliaki sebeda. Tak kelemung kuah beli ke pondok Cong. Lah, di rumah tak lupa colok. Di mana situ teh? Tak tahu ngeleleng arah. Engkau kalau beri ngocak siapa na teh? Nak kan nak mun kiba di pendidikan, cek dulu lagi sepeda. Nak kan nak banyak ambu mentuk gara-gara lagi sepeda bendeng tuan na teh. Cencang kok keng ni sercong male pada ben sekancaan nah. Nyata nasi ngocak beli ya. Keng pos ngapo sing engko. Akhirnya engko coko-coki ya. Jangan kakek mun tak beli jual sepeda na teh. Dek remah kakek sebagai orang tua minta tegas sekali ke anak. Cula dek rem cong. Cereng tak beki. Atau rutin nah. Banyak orang tua situ teh. Kalau akal kena apa na. Termasuk kakek dia. Pulang setiap lagi sepeda lah ambu munduk. Tinggi meliaki bendeng tuan nah. Ternyata ambu kia. Contoh anak kaki dia teh. Jadi saya nggak teh. Mun nak foto ki bedi pondok, cek ndir melakin sepeda. Malah fokus ke pendidikan nah. Jadi orang tua harus petegis. Malah tak kalah akal kena foto nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dateng Jong. Engke, Pak. Norok siapa nak? Ngiring tang kanca. Jangan kosong ku apa saya pondok kena. Punten. Jangan lah bersahabat tas saja. Pak. Gula ki bunga-bunga na kabar na. Pas mulai Jong. Cekik nang benak kan naik berenda juga. Ana apa, Pak? Pokoknya pas mulai. Nak kan nak diseda juga ada si pendera lah kau nak. Selama untuk tak lulus leka ambu. Engke, Pak. Beres Bang Wi. Kaki bil. Saya Bili dateng. cik buru deh.
Aji ya biji aji. Apa minyatannya sepeda kaki? Anja keng melia-melia ke berenang. Abulah Phil. Cek ngicam tang di dia. Ngicam ayam bedi. Reng pada keniin. Ngicam tang di juga kita kok giba buru. Abelah wi. Leberi rapet di. Cek kero ke berenang. Anja kalau masih kecil kak. Terus giba Phil. Mak beri incam tang sepeda wi. Ada apa di? Yang jero toko ki belabu. Pola nah santri setiap tahun lawanan musuh sepedaan. Duh lanjut apa di? Cek gaul di sepeda nih. Bilang gak usah sendiri sepeda. Kayak mau dipingari. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Dia siapa sepeda nak batilan apa? Mantir badak lebat pole marin ya. Bojang. Apa nung? Ami bud kebudan dok dina ke. Ada yang nyoba. Nyoba awak ke. Keturuan wak di sini nyoba. Nyoba dina jaring dina jalan kampung. Sambil lagi ku tak santri. Tak patut lagi bud kebudan dok jalan tisengak dari ya. Patut dah kaki mulai di pondok di pesopan. Cek balap-balapan. Sengak ambui. Kaki pondokku tak ya jadi tengkah. Beni ya jadi balapan. Mungkin kita terus ingat aja ya. Saya baca coba pondok ke bi orang. Iya nung. Sepedaan bang wih. Oh iya sabar aja Phil. Kelangkong ya. Ya. Dia ada mawi. Lalu ke kapi. Apa di selor ke di? Ari lor ke wi. Aja lu gajil. Ken baut di jalur ke di. Abetinang kok minta gente.
Mungkin lur bau dari si minta gente kakek. Tinang kok minta gente bakun. Misal minta gente tidak takung nanggung pada iya sekali. Mayu. Nom. Oh, Nom. Nom. Beda apa, Jong? Anan kakek ibu jam sepeda. Perosak deh. Perusak deh mah. Apa tak tahu? Masa rosak kah? Mungkin rohnya kui biasa. Muntai kebaikan angkaan. Terus deh mah, Jong. Minta gente. Ki ngucap ada remah. Berempat. Lemratos. Abu mah cai larang nga. Kerek kenalkan sepeda muda ban kakek Nom. May mula di. Oh iya Nom, ambu ya, saya capro kanan orang. Kanan tibi boy belain, selebih belum ngerti penganan orang. Jong. Pil, kapil. Kenapa, Pak? Jadi nak lu. Kakek mulai kita oleh seare lek kalau dus ngudusin.